Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe. Ngiyo ya ga chithi tang bang iklam yo anak office budon burom tang administration. Ngiyo penban nak political. Ga bosnyo lungo hang ne pat. Nga ngasyo lungo ban tip ba kumno pat ngiyo ya ga chithi langba political. Aji sya ga administration ga depan ha. Hoy ngila yo ya ga chithi ban late meeting aga por saw beji aga simonde apo is jantia bat kila kopi cha is jantia SP and DC kopi to is jantia West jantia SP and DC and kopi to East Khasi Hills DSP and SP kata kede ke jingyo ke jongi to isokmen ba ke government lenik administration kala kot yang ingi ba dekren dan ray ia kata pat kay ka bangin ekran pat ngin empat tip dia kata ngin sa song perkhat namar ang ning idon lai association haduk is jantia haduk ka jantia haduk ka MC toda ngin edang song perkhat pat kay ka bing sa yarai ngin yarai de ka babaha bat ngin yarai rengkat kata kade ka tuway bat kabaar ngakwa ban appeal cepi members baro sa chisen hoy menin don gibak kren Don giba kentho bapa ka WPP. Don giba ompat kane ka jingeki de bapa ka UDP. Adu bangala sio lengo. Bat adu ngala brief. Bat ngakwa ban pensyai cepi ki members baro hangne. Kumbong i chairman badon burom ngiwan nane hangne da ka jimbut bamarwai ka jongi. Don kita ki political party ki bapa yengi. Ngiwan da kamon ledi bat ngiwan da punta ka business ka jongi ngiwan ka campaign election hang ni de hoy ngi don la ka jong ki political party kumong chairman menni handrai ka ni ta ka association tangaway commercial trucks owners driver association Jantia Hills trucks owners association East Jantia Hills truck owner association Klemong hang ni political party. Sembol getrok. Sembol deuyong. Klem yong hang ni. Dia ngakwa. Don pat kiba kelipat menin. Balai habu ke status jong pi. Ngalong bu status bero. Balai ngaong namar ba. Kenang makin dup tip. Lada manga. WPP ngabu. Lada manga. WNCP ngabu, lada manga kongres ngabu, kenang bro ki membar janga kintip, ki prolog janga kintip. Nakata daw ngaong ye pinga pili piminin bu yang status jang pi. Ya ketu kedur ke pengilapa. Kenang makin duktip. Dia kata kade ka appeals ke jonga sepi. But hoy, kumong chairman menni kata tanga jing pensai layo ya ke city, bada ka por saw beji ngin ye lek. But alcohol number 1. Bat kadai jinglek ke bak hadu. Baik, kadai ke pasan try makane. Ni gumno ne. Kani kadai jinglek ni tunduk jungi ya ke jantil sa try balor ke kampung kadai ke pasan. Kadai Pak Nusu gelap ni tu din kejing kita pi da kita yo pasal se ka ke pio ka asuran na kita try cook but kalau kejing dawa kejing pi driver punya truk Adu mentang yang empat yo ke assurance handrai hoy ngila yo ya ka chithi na DC pengin don ke meeting last Monday aga por saw beji aga hall number 1. dan tidak punya sulit si kani kai hal kejing pak citi ye pi banyak kenal singkong ada citi kawan dah kena kalau ti ora pi buat district ni ora ni mulu ora ita Hoy ya ke chithi hi hanga hi kampat poi personally dan presiden ro klempoi personally dan house secretary ro klempoi handrai ngiyo lang ba ka WhatsApp. Presiden juga Jantia Hills unit. lada kesukaan kalau aku pi penyaliknya Oh, ngi juburom ya ke sorkar na kapor but tang chisen ro gimpat ju fail man baka government ka callingi de benta kasngi ke benta kantiro klempet ngin selek handrai ngin keren syai tangkat ne lada jia bahaka kasngi monde kampu ai sakai kai ke keren ngin nomlek show tidak punya tu kalau kejing ki pi kalau idan mo kiwi pat ki
bor bisa pemban bertemi fi bampen paria yang kajing ki ujung fi. Em hadu menta ngampat yo I kum kata kum spokesperson ngampat yo I ya kum kata don ke Andrai hoi klempep ha jing ki hi don baik ki jing keren ni don baik ki jing keno kumba ngila dep syak keno man ha kene ba kadon ki boong ba kan ka political issue. Andrai nga na kaliang jonga kum spokesperson hang ne nga kwa ban keren dak ba syai. Pai hang ne po association jonga MC Toda bat ka jantia truck driver association bat ka is jantia ngidon lagi jong political party ngidon ki UDP ngidon ki NPP ngidon Kongres ngidon HSPDP bat ngidon ki TMC ngi hang ne ngi wan ngi klam wan man kanbas nani campaign ya ki party jongi ngi wan hang ne dak menta ka jakpo jong ki kun ki ti jongi bat dak menta kalawai jong ka jabru jongi Aduh masa tani kajiki fi hatu kala awan dak am kuwi kajing kli kuwi jimut kuwi jing perkat wa andak sarkar ka kuat bat dasi ba kam nunggan kajing paria kumai pat nunggan jing kelak tien kumai pat. Oh iya mentahi ngangan keren hajing ide bat ki members jongi borok khoj. Oh ngi baro ngi teli. Bale ngi ne hadu kan ne hajing ki jongi menta kala tam sagi arti utam. Nadu kendai terik. Kamut hadu mentahi ngi hapo ka ascan jongi long ki ba ia teli ngi long ki ba trelang ngi long ki ba snyoto jumut lang. But ngi kermen scam bat ngi scam. Ba ka bor sarkar kamla ban paria ya kata ka jinge trelang ke jongi. Akin ki ulah dia mui dan bon ta ki sempul kalau pakai bayang di balawan isik nado UMA jong ka Mauri Keneng kasi he jong UBP ba ada mela semai kelawan tu ka ai ka sur jong ki baki petsau tapi ko ni alam To. Hoi ngalaong duduk mene ya kata ngi don hang ne lak jong political party. But hoi don ki bayo I ba wantang ba Arden. Don ki bayo I ba wantang MLA jong kene ke constituency. Andre ki klem yo I pat ba don MDC ro ba wan. Na po JCDC balong ro EM. Ngi hang ne ngi kren ka ba syai. Sya ki japi ki pai ba lang ba kalat patay ke bor jong pi ba ngi pediang yano ro ba wan ban senran ban ai mensim bat ban ai jumut yangi. Namar ha ka tu ngi ka ba wan iba Arden. Ba I klemong ba di keren syai ro la da kisngap ya ka tu briefing jong I. Ba iwan tang ban ai mensim yangi bat iwan hang ne ban kentu yangi bangin long United kum bangin long nado ba sedang. Keladan am kacing semua ni kalian sarkar sa an kajing ki ujung fi da puni untai kasi ni ban ban sange no. Oh ya kata kadon hi ba udisi jong is jantia kila kwa ban pensange. Hendra ngila ada pensange ya kata ro ngila kongu. Kendai terik ngila yak hi hadin ba ila khot ngila weng ya kasrai. Bat ila ay assurance ya kene ba nginweng chua bat in penbek pat. Hendra ka basngaw si pat hadin ba ngila weng ngila up chi peusngi kamdon ka output nang ta. Ka ka sinjam la se ba prinsip sebut la kajing keren singkong kam longkam ni apa isu ulu kinle. Ngila rai da kawai ke jumut om tang menta ngila rai aman kasngi bangim pat yo kat bangim pat yo ya ka hok ke jongi ngin dang le ya kena indefinite strike